Akashvani Imphal Ngangom Kiran Pau Pajari Ahan Badamarweba Pau. Security Force na Thibomba Tabak Chatabada, Tongan Balalup Singimio Taret Fare, Kusukulai Kamaram Supagatle. Bishnupur Jilla de Lomission of Potok Marankai Putok na Bohona River Debu, Hanagi Mukimantri Nong Tomum Birena Tagap Pongdokre, Amashung. Ngaksel Mantri Rajnath Singh Hairi, Operation Sindurasi, Pakistan the Gimatam Sang Satharakiba, terrorist attacks in Sub Sapo Paukum Pibani. Security Force na Thibomba ki thabak chatabada tongan ba lalholup singi mioi taret fare khusu khulai kamarum su phagatle Raja Police ki control room na thadorok pa cherol amada hai Tengnopal Jilla gi Libong Duthang Junction dagi Security Force na magazine yauba SLR rifle ama magazine yauba 303 rifle ama magazine yauba 9mm carbine ama magazine yauba 9mm pistol ani amasung noimaru kunthra manga phagatle Amoromda akang naba pau ama phangbadagi Thobal Jilla gi Hairok Part 3 Kaithal Manbi Lokol dagi Pripak Pro gi mioi ama ngarang phare mangondagi 303 rifle ama Shamdok Laba single bore action rifle mari Insas LMG gi magazine ani Insas rifle gi magazine ama 303 rifle gi magazine mari 36 ICE hand grenade ama detonator ama fiber BP plate ahum camouflage t-shirt nipan camouflage ki furt nipan camouflage ki khongrok tara taret tupi manga Petty Taruk, bulletproof jacket taret, Sakamari Panbagari Amamasung, Noimaru Kara Fagatle. Atopa Thodok Amadana Imphal Iski, Kurai Konsum Laikai, Taroijam Leraktagi, Ngarang Security Force na, UNLF Koirengi Mu and Ifare, Makoidigi Magazine Yauba, .3 tugi pistol ama, 9mm gi Noimaru ani, mobile phone ohum pangle hairi. Imphal West Jilla gi Khonghampat Awang Laikai digi Sungarang Security Force na, KYKL, Sorepagi mioi ama phare Imphal East Jilla gi Khurai Chingamum Laikai dagi KCP City Maitai gi mioi ama sungarang Security Force na phare Imphal East gi Koirengai Bazar dagi Raja Police na UPPK gi mioi ani ama su phagatle makhoi Imphal area da miam nagi namduna cell khaibada chanaba mioi singni hairi Amoramda Raja Police ngarang Imphal East ki khabai shoi sabal Laikai da leiba mayum dagi mioi ama phare mangon dagi mayai kabani sa heroin ne hainas chingnaba polam sing phangle Maraga sida Raja Police na gari da tinted glass amade black film na pasing loktokpagi thabaksu makhata na chathari hairi Ningthau Khong Phubala Sunu Sifai Ngangkhlawai amasung ADC Anti-Drug Campaign Bishnupur District ki mihut singa hanagi Mukhyamantri Nongthomam Birenga ngarang mahaki mayumda unakre Unabaduda khunja singna lawsung ki thabak mai pakna sathaduna tongan pothok kaya marangkaina puthokpagi wari sing likhi Makoida Putopa Tongan Bayan Sang Napi Singsu Siri Birenda Kudol Tamki Maduda Hanegi Mukhyamantri Sina Kunja Singmu Target Pongdoki Makoina Tabaka na Sunomagi Mato Atopa Atai Singna Su Tamduna Raja Asibu Hena Sakut Pagi Maikida Sangsin Mangamlagani Hainasu Mahakna Tazaba Pongdoki Amaromda Indian National Football Team the Yauriba Manipuri Sanaroi Taret Kahanagi Mukhyamantri Nongthomam Birenga Ngarang Mahaki Mayumda Unaduna Sanaroi Singa du Pukning Tagut Kre Social Media Thaglak Pawarolomada Siri Biren Hai Asuk Saukrablebak Asigi Indian National Football Team da Manipuri Sanaroi Taret Yawungamba Asi Thoidok na Sauktok Chaningaini Masi Makoina Thaksi Khasi Naina Kan Honaduna Sanarakpagi Mahina Yawbungam Lakpani Sanaroi Singa Sina Makhata na Kan Honaduna Hena Chaw Mai Paku Purpungam Habigi Tajabasu Siri Biren Fongdoki Mahusaga Loidana Nungsi Sanan Hingminaba Masung Leptana Sakut Hanba Haiba Hiramda Class 9 12 Faugi Lai Yak Pasangdam Naba Amangarang Tamenglong the Pangtokre Raja Sarkar gi Tamenglong Forest Division Sindra Pangtokiba Jilla Thaki Changdam Nabaduda Trinity Public School gi Gwangjian Liuna Ahan Bataki Paugi Marak Thatna Atenno Break Ama Siza Hospitals na keyhole surgery pangthorakpa chahi kunmapan mapung farakpa kumonga mari lainana May tha manungda keyhole surgery da 10% mari lainaba investigation singda 15% amasung general ward ki bed charges da 20% discount phongbigani akupa marol mobile number 9007 900 794 natraga Siza Hospitals taki phongbigani Tabiriba Pawasi Akashvani Imphal Dagini Ngaksel Mantri Rajnath Singh Hairi Operation Sindurasi Haukiba Sahi Kayada Pakistan Amasung Pakistan occupied Jammu Kashmir dagi Satharakiba terrorist attacks in Sabsabo Paukum Pibani
ꯂꯥꯟꯃꯤꯒꯤ ꯇꯔꯥꯃꯉꯥ ꯁꯨꯕ ꯀꯣꯔ ꯕꯥꯗꯥꯃꯤ ꯚꯥꯛ ꯀꯦꯟꯇꯣꯟꯃꯦꯟꯇ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯁꯤꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯤꯟꯗꯨꯔ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯆꯠꯊꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯥꯟꯃꯤꯅ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯈꯤꯕꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯗꯥꯏꯇ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯅ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯁꯤꯡꯅꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯎꯔꯦ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯂꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मिजंग मखादा लौक्सिनगदबनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ भी किया है उस पर पूरे देश को गर्व की अनुभूति हो रही है मैं अभी भले ही आपका रक्षा मंत्री हूं लेकिन उससे पहले मैं भारत का एक नागरिक हूं रक्षा मंत्री के साथ साथ मैं आज भारत के नागरिक के रूप में भी आप सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ मौजूद हूं भारत अमसुंग पाकिस्तान की मरक्त संगताइनना होनबदा तोप लेबाक अमतन यावबु यारोय हाइना केंद्र मपान थोरम मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न हाइरी वाखैननबा वारी सानब हाइबसी इस्लामाबाद अमसुंग दिल्ली की मरक्त खक्त ओइगेदबनी न्यू दिल्ली द पांगथोप थोरम अमद पाउमिसिंग द वांगांग डॉक्टर जयशंकर न हाइ पाकिस्तान की वारी साना से हाइबदी मखोइना आइन काइना लौसनखिबा भारत की लम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हंदोकपगी मतंग खक्त ओइगेदबनी मसिगी मथक्ता पाकिस्तान द लेबर टेररिस्ट कैंपसिंग थुगाइदुना मांगहनगदबनी महाकना हाइ Our relations, our dealings with them will be strictly bilateral. That is a national consensus for many years, and there is absolutely no change. Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. Those are the talks which are feasible. यूनाइटेड नेशंस न हाइरी भारत की इकोनॉमी असी ख्वाइदगी खोंजेल यांगना सखुलगलेबे इकोनॉमी अमनी यूएन की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स WESP की चही तंखाई की रिपोर्ट मतुंगिना चलिब सनबा सही सिदा मालेंगे ओइना सेल थुंगी फिउमदा लाक्सिनबा ngamdaba खुदोंचादबा कया मायोकनरबसु भारत की इकोनॉमी की खोंजेल दी 4.3 यौरबा याई हाइना थाजनारी ngasi phongo pause singimaro pausing dam hauzik Heirangkhongjam Bhavan leire Bhavan Thagatsari Kiran Manipuri ngasi fongliba pauchesing da Indo-Myanmar ngamkhaida Assam Rifles na kuki military chingna batara hatkiba BDF ki matam kaktawe strike haukiba amasung anoba lengak sembaga mari leinana kuki jo singilu chingba singasi Guwahati da unaragani haiba paun tonga-tongan ba mong da headline tawduna maru iba paw ina fongnari sanalibak pauche da Indo-Myanmar border gi New Somtal da Assam Rifles sa khuthokna bada militant tara hatkre Chandel jila da Pakistan operation makhata na sathari yamlaba khusu khulai kya fagat kre haina ahan be headline tawri narol gi thodang pauche da Assam Rifles sa khuthokna bada KNA gi lalho batara hatkre Churchandpur da Chinku ki Liberation Army gi kadar ama fare haina ahan be headline tawri Pau asi Sangai Express Manipuri amasung English pokna from Morning Bell People's Chronicle da ahan be headline tawri Anoba government sembaga mari lainana ngasi Guwahati da kuki Jos Singi makoigi firep lauga dauri haiba pauna pokna from pauchegi ani sube line tauri ngasi Guwahati da mi from pangthoka dauri kuki MLA sing CSO sing amasung arm group sing yosina kre haiba pau Sanga Express Manipuri gi ahan ba lamai the box item oina fongli Service extension to bidraba BDF singna kulai thadok pagi khongjang sangsin kre haiba pau huelan pau pauche da ahan ba lamai da fongli pau asi Tamilong da fongpa gan female amasung senapati da fongpa Hillsonville Express da maru iba pau ina fongli Governor in Council gimi from pangthoki bagi pau Manipur mel da ahan ba headline tawri BJP gi MLA tarat Manipur da popular government ama sem na ba mi from pangthoki bagi pau Tamilong Times yauna tonga-tongan ba pau chesing da maru iba pau ina fongnari Kiran Thagatsari Bhavan aroi bada maru yo pau amohanna Security force na thibomba gi thabuk chathabada tongan ba lalulup singi mioi taret fare khusu khulai kya marum su phagatlei Bishnupur Zilla Dalomi Singna, Potok Marang kind of Putok Nabahonari Badabo, Hanagi Mukhyamantri Nong Thomam Birena Thagat Pongdo Kre, Amashung, Ngaksel Mantri Rajnath Singh Hairi, Operation Sindurasi, Pakistan Lomdagi Matam Sang Satharakiba, terrorist attack Singi, Sab Sabo Paukum Pibani, Paulo Jeri.